Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of my Tapos ada marwata, martang yang maisak. Dewata Jehovah, namo sa pahami ngariti anak Tuhan Yesus Kristus. Kok puji-pujian dot hanga sangapon sa bahon rohanami na pungun adupanmu na badiayo Yesus Tuhan nami. Di saluhut at kabasa-basa dawat pasu-pasum na pinasahatmu Tuhami di bagasan sa daryon. Tuhan takas di motoho di bagasan sa daryon nalaw marlas ni roha kami. Ima dinanaing marpasu-pasu, majalo pasu-pasu pardungan sariteo. Anak dot buru ni huriani siya bagas jorong na badiyay marhite na kosong. Alani Tuhan, pasaat kami sa luhut perdalanan permudon nami, orang duadupan na badiyay ay bodo perdugo na surat kudusan. Tuhan takas di motoho, kerjami dalam sedalanan nami. Alani mangido kami tuadupan na badiyay, juluani sa luhut na sa perdalanan nami. Taparhon na sa parmaraan, siya daging na partodyon nami. Asang giat tarbain kami marlas ni roha, so haribu-ribuan. Tuhan takas mo to di bagasan ulang sa daryon. Ulang nami, luksay pa masumasun, ima adat siya batahon nami. Doktong buwan nami tujulum, ali Tuhan. Asa apehonon mo nagok, asa apehonon mo tangan mo nagok todi, tuhami ganub marsada-sada. Uras hamis yang hadusaun nami Tuhan, asaw naktarabat at kapasu-pasu nanaing si pasahaton mo gabi Tuhan. Atong ajari hami mangulahon sa luhut at kaulahon nami di bagasan lomo ni Roham. Mauliati ma diho Tuhan, pasikop matanyang namyon di bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido magilik kami Tuhan. Amin. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand.
Okay. Wala na. Okay. Waltzing like somebody planned it all. I feel right where I belong. Kuya, di mas kalimata. Heart is strong. Give me your heart, and I'll give you all I've got. No, we don't have much, but it sure feels like a lot. So take my heart, take my hand. Oras. Oras. Take my heart, take my hand. Take my heart, take my hand again. Right where we started. Take my heart, take my hand. Kami nung Okay. Spend my life with you. I wanna spend my life with you. Too good to be true. Wanna spend my life with you. Wanna spend my life with you. I can show you the world. Shine, shimmer, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go. Say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with Now you. I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless time and sky. A whole new world. Don't you dare close your eyes. 100,000 Hold your things to breath, say.
pargue marhiti satu pulau mereka. Oleh kamu jakukan marhiti lasmero. Robi mahamu tujuluna marhiti pulau martanya mahida. Awal Tuhan dewata amanami dari balmadi jam. Kodona mangaturun pardongan sarayoni. Di dahulu Tuhan namion nama sakat neng marbaras. Jalan corona sida mangilu kasu-kasu. Atau saya tatap manasi dari bagasan asini rohan. Pasu-pasu jalan rambut di manasida marhiti-hiti pakahlongi. Rajai manasida marhiti-hiti tori parpadi. Asamamu ka jalan marujung di bagasan damai pardongan sadari sidai. Tangihon matangnya namion alani asi holong merohan. Amin. Mari kita kepada 242 ayat 1 ayat 'Macetan kas di halaman pendewata atau Pak Sarigyo.
hidup bisa musayang dengan sasada bawai wujud ubahan ibadah secara wujud bahan pakuna parsaripil nadi halomo debata ima parsaripil namarujah di bagasan holo marujah di bagasan damai marujah di bagasan hatani ibadah Gudang kohal kui padongtong pardona saripil alayan manang ala ujahani katuhu Bui dojong sarajaku alai rodang tinggan perdasi jalui jongtong berjalui alai budu sami bui wali bui satu tahun belakang asu alai rodang tinggan perdasi bagasi mana perdasi rumah tanggai tentu jupang masalah hari di bata namado na pinabung di bata dan jadi siram hijau. Tolong dibawa keluar ya. Tolong dibawa keluar. Tapi kebanyakan ketika orang pacaran dia selalu menunjukkan eksistensi bahwa dia itu layak perempuan. Gak ada orang selama berkenalan dengan seseorang dia menunjukkan kekurangan, gak pernah itu. ICPI merupakan pangtuharat dalam bukan nanti ada saya ibadu ibadu dan meninggal siapa. Kekurangannya selama 9 tahun apa hal-hal yang kecil. Pernah kamu lihat dia selingkuh sama pacaran? Gak pernah. Kan gak ada yang tahu di 9 tahun kalau punya pacar yang lain. Gak ada yang tahu. Kalau selama 9 tahun itu kalau dihitung perjalanan kalian, tentu banyak hal yang kalian butuh. Apa saja itu pasti. Kenapa? Kita mau tampil the best, yang terbaik. Tapi setelah berumah tangga baru ketahuan kekurangannya. Yang biasanya di jam 2 pagi ketahuan. Yang biasanya nggak suka mandi ketahuan. Di sipe dung saka mata kamu gari masih dere yang maham di hakuranmu dan masa. Kalau selama masih pacaran nggak ketahuan. Kenapa selalu menunjukkan yang terbaik? Ini loh, saya yang pantas. Tapi dalam pergumulan yang 9 tahun itu, tentunya kalian sudah memiliki pengalaman. Nungga dikira apa sih kebiasaan dari manusia umum? Apa sih kebiasaan dari inang belum? Pernah kalian makan di restoran tempat yang romantis? Nggak pernah kalian kan? Sering. Orang Barat artinya begitu. Tunggu halak makan berdua di restoran yang khusus hanya mereka berdua. Aku tuh DPK ringkas. Asal mau terus mengalami anggota. Kenapa? Saya juga diajarin sama Ina untuk hidup romantis. Apa kata romantis sebagai pribadi? Tapi saya harus bisa menerima. Ayo Pak kita ke sana. Berdua Pak sih. Malah sama kita. Itulah yang dikatakan kita harus bisa menerima kekurangan yang satu, kelebihannya. Tuksomoro ikon nyoba supaya ada dalam sejarah. Kenapa? Kalau yang satu suka makan terong, yang satu nggak suka makan terong, tapi bisa itu share terong ini, orang udah tiap pagi. Sehingga yang dibutuhkan apa? Kita harus menerima apa yang menjadi ketidakbiasaannya. Itu kita ubah menjadi kebiasaannya. Awalnya banyak mau hidup kata di mata masih paimo kan jalan masih palu dunia seperti apa yang telah kalian lakukan selama 9 tahun. 9 tahun pertemuan itu bukan waktu yang pendek, sudah waktu yang panjang. Awalnya banyak mau hidup kata di mata sadari Totu ojahani ikut muda. Dia mengaku masih paling kan dia mengaku masih tahu dia di batasan holo nasihat Tuhan. Bukan mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai ibu rumah tangga, tapi andalkanlah Tuhan dalam setiap tingkah dan laku. Andalkanlah Tuhan
dalam setiap perjalanan kehidupan rumah tangga. Alangkah bahkan gelombang-gelombang rumah tangga akan ada dan akan banyak kalian hadapi. Kesiapan mental, kesiapan pikiran, apalagi di situasi kecanggihan teknologi sekarang. Rumah tangga itu bisa utuh kalau kita bisa mengendalikan hidup dan kehidupan kita yang berdasarkan hanya di dalam kebenaran firman. Marhum dan selamat bertemu. Saya akan bilang selamat berbahagia. Aku berbahagia kalau saya berbahagia. Hidup pengantin adalah raja sekarang. Tapi rumah tangga adalah pergumulan. Karena dalam rumah tangga selalu ada pasang surut kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Bertanya. Mau lihat dari Tuhan di pasar Rohani di Bagasan Tikion anak boro-boro di Korea nama Jongjong Parkona Saribioni pasu-pasu manasidan jalan pasu hukum marhiti hatani asal masih paling motan jalan masih pau bibian nasi esok nabi nasi atau pasahalai di Bagasan tondi parbadiai mamungkas sadarion mamuruti sarang prodina pautukan ulang mahopar di tengah-tengah udah para datos sadarion keluarga besar si hobi John Manur Homa Tuhan nama jonjongi jalan Roma nama hormat rohanan dikira santi Homa kami marhiti Yesus Kristus Tuhan. Amin. Boleh kami tinggi dukungan Kortina Nasa gogo na
atau tanggung kamu majolo hata ni ibara hari turu parkulan saribio minala Kristen dung ditopang di latar jolmai di lokibana dampingkan sasada bawa ujung ubahe mali ibana sada buru panggupi di ibana bayan aku ni hidup Tuhan Yesus ganun na maulakon na liwina iya soangan na marmainan na palakukot caro pangalaktuk donang na mabuat na sirami atau na pinalung ni bata dan menjadi sirang di jolma somodo diok di bata tu bawai hamu akabawa aholongi hamu aparti utang nabi soman Kristus nama kaholongi buyai jalan nama leho dirina mokoksa unangmu kamu lopak nasida ikon marroha hamu madunani nasida sangat pakai kamu nasida som dengan panian dihamuluan nasora sudah bunyi somodo di dok kata di batang tua kamu dioloi ka perempuan bahwa nabi somo pangulyon na Tuhan ay bawa itu di pandutan somo Kristus uni kuyay ikabotor hormat toman mardongan halawokon dohon haminahon itoti parani urubui iman na arga di jolo di batado di jolo atau semua kalamar parani hata di batama sumuruk para siniroham do kabasar do hasil peniroham masih pak unia maham do masih Asia sabut dari niroham mulu rimas panungkayo do pangitari dauna siang alai ijang disabut nih masih maholo nama ai ido rahu ina sundengkan bunyi dami nasya dibata ima marajai di bagasan rohamu jalan salut nami ahimuna mar hiti hata mar papahenan toktok nai mar hiti warni Tuhan Yesus asa ibadah marajai rohamu doh ulau nunga di dalam hatani di mata tari menturut pardongan saribioni namanya kumaruan jumuro di huali manguni waki bosri si hombing sarjana hukum olo makaron joko di jolo di mata bodo salu dohot di jolo di angkadonan napung dison nari pangdorohan si Grisya buru manu sarjana hukum nari mon gabiruhan sarika olo doho makahomi imana siya nasa doho mangulakon siya nasa hukum uhud marparangin parangin na baliya doho ibang na olo doho pangajuan doho hagarin Yusura kumura parangin ja nasa tupa kaulahon mar tadi kolong ibang ay manisiran kamatian kamusuh moro na sa pamalo isalut nay dogma nawala namanya kumau diwalay ng Grisya o manunong sarjana niri isiwati mosri sinobing sarjana kumon bahintunan sarjana nawala ko makajunjok ko di jolo di dibata na boto salut do di jolo di dongan na kondisyon na ipangdorohan do si waki posri sinobing sarjana hukumon gabe siya hukumon olo makahomi ibana siya nasarohan dohot marpanalak na kuya naradokun ibana dohot marparanihan parang na baliya bago halak Kristen jalan masuto ka mangilolo manang kolong ibana ay manisiran hamatyan hamso mo na sararohan mangoloy sa buknay dogma nauluan Pada mau di rumahku, nekor kalau aku salah di
titik kelas miroha ng arsat miroha pe, titik ipas ng robe barsariton, titik sikop marang kauran ako pe. Tuna suja ribu dari panungku, marang sirap panungku, saliling panungku. Lain pasar natin tinon, murtad kami. Waktu bosri si Opin, gabe si Opin. Marpadan mahau di jolo ni debata. Naikon kuah, hau longak kuah sare di mulut. Jaladang sirang siang kuah sare di mulut. Titik kiras di roha manang asap di roha. Titik kipas manang jurope pasah itu. Titik kisikok manang mengurana pe. Naso jadi tadi kono kuah manang sirang siang kuah. Ia sosinya lagi mahasiswa. Pasahat macicinon, pabohot di pada. Atau masih lehona tengah siang mahamu pabuahot ni pada. Naboso ni dibata duahu nama boan katana tuhamu. Mar hite-hite goar ni dibata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia ahmado. Naung pinadomu ni dibata dan jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jadi roti Tuhan debata mahamu. Disondakon Tuhan debata mabuhina Tuhan. Jawa asima rohana di dalam. Sayo pakon Tuhan debata mabuhina Tuhan. Jawa di pasaur homa damina. Tutoti kami. Amin. Pengasuh di siwa komposisi mobil sarjana umum Dr. Krisya Boru Manung sarjana umum Sadarion di Dunia KPP Aitonan Rasa Umar 1-12 Oktober 2019. Kasih payung di bahani saya masih payung tamah hujan masih payung som al binahen harta madohan menghuni diuti padalan di parawan. Mari kita bersama
Asirohan ni Tuhan ka Jesus Kristus, dohot holong ni rohan ni Bata Ama, dohot pasaoran nito di parbadia, nama dungani hamu salud na. Amen. Keluargaku milikmu, selalu
Nang lambok di hatami ito tarpangan roh haki marni daho dohok parang ini tudos do tunai lagi ho nama dia Holo kipeito dan namu bagang namu sebe ola kodona tarpangan roh haki hodo hasia itodo damang dai nangi ikok kodo gabe sabut helanai Ito hasia suatu masa serohan itu Uskoham tuau dah hasia Hula ko sa sagaho di rohaki ito Hono dia Soni nangau tuho Ratu dorong tutoruan kita na dua
Ini lagi alhamdulillah suasana selamat naik betul-betul saya betul-betul betul-betul Ya teman, dia bertanya berterima kasih. Namunnya jarang bermain. Asa manutor hami na sadya hatuto kahit namang kahit namang magot ng mula-mula marmula doon na uli marmula doon na ligat kahit namang